nahori yabare kuba murebe murungi wa Tayari West TV akati nakayiha wa Martin hamwe na Olivia ninyenda kwebaza ubutosha kandi nshashena n'abaferirwe nshemerwe n'abatungire birungi akasheshe kine kuba karungi kakatara karungi notekwa kwekwasa mukama nditogoro Mark Nyabihemu awente katekeji kandi tujja kuba tureba aha nshonga ekwatirine na entunguka y'abakazi government egerezeho okureba ngo omukazi nawe yatunguka yatamburira rutindo ndorumwe na nomusheija haza ekeki President Yoweri Kaguta Museveni akaya kigambereho yagizire ngo akagera ati abakazi tukababigera ahuko ba ngo kutwabe tuzarusaniya twena azo mukaza chikwata umurundo gumwa abashije ebyo kurya babehezaho ata akajya mbwenu abakazi reka tubabegere nabo babase kutamburira rutindo ndorumwe na nabashije abita abo mu Uganda ibi akazo mu politics yagera mukare district ebene ikikirwa omukazi akikirire a district atogwenu tuba twambegera twatune districts iganana na mukaga njimanje manyisa ngo tuyina abakazi abanyishengero iganana na mukaga tia komaho yajya ngo mbweno mbyentunguka nayo hagere na nesha hwezati izibataho ezabakazi barabene bayiha musente okwetungura na no kongera kutungura amakagabo ebyo na bikozirwe konga hakiroho obukene obukiryo mbakazi kandi hakiroho na nebitakagenzereje okureba ngo mukazi ogwari yo kwariyo natureba nawe yagira kasheko amatama abamwe barigireyo babasa kushemererwa omuntekateka za government zentunguka zino kuzibahwerire abamwe bicyangire izoberi tuzakuba tureba ahabwaki ebimwe bicyangire tugarike turebe nimihanda ki government yerabiremo okureba ngo mukazi nawe yatunguka yarga akanyuma yatandika kushemererwa omeisho mbweno mu studio tindi munyenka nyinemo abahangu n'aba honorable n'abakazi bihangeri kandi bari harurengo ururwa no honorable n'umuntu w'ikitinisa ijukangu ababa nabarga mu district ya Ntungamo kandi bakambenda karuru akukikirira district ejo ya Ntungamo ahabwa abakazi mu parliament ya Uganda eje 12 baitu bakagezaho nango bakatungo bururu bwingi munonga abantu bakabashagika kwereka ngo entekateka zabo abantu bakabazikunzire bite byakaruno bimanya nogiro buwihayo na nankayihayo wihayo na rwakibikindi ati mukiza kushanga umwe mushanga hagera yakizaho bururu bweno ninyenda kutangira no kubatabarusi yakarura akabaraberemo kandi batangira mu studios za Tayari West TV ninyenda kutangira honorable Gloria na kureba ninjya kwiha obwire bwaraba konka nashemeru kureba honorable Juliet mukuri cyakaruru makaruru nako atkankwi konka dekamba shabe ogwariyo na tureba mu muyanjurre base kongera kubetegereza na no kubacenga banabembeza babakazi binene barumu ebikutungura abakazi ohirebya ebyakaruru akandi naboni okunku bareba nabatekwa kubane betebekana so baryawe nkubibera shatu nagumwe bagarike bakashaba abantu kantanike niwe honorable Juliet bari munonga abarukutureba akasheshaka murire kurunji wiki yatambura kurunji nimpamya kindi ya Mutima Juliet niriye zina ryanje enzarwa ya Ntungamo kandi engineer ow'amashanyarazi kabangambira abantungamo ngo ogashomire otari geyeta nimbatangirira mukasheshaka bumuramwogu kandi nimbagambira ngo namazima omucyara omuyihanga ryetu rya Ntungamo no kurtandika na constitution ariyo nareba byinje biriyo nibigenda nibihindukaho na mnongo muri yeje myaka 20 ya government y'iturumu na nebindi biceho ebyiriyo nibiteganisa konkitwe tuhame nk'abakazi nk'abacyara tuhami twemerireje ahi engineer yakira bataramu
amashanyarazi gariyo nugaterera kurunji so engineer w'amashanyarazi turetani yebare munonga ya Honorable Juliet ya Honorable Gloria yebare mutebekanisa program bakutureba TVG mazina ndi Glorious kama yanji kandi nkoko wakigamba kesimba ntungamo nka woman MP kandi akaruru nkatunga kenji konka tukarabasize kundabya mu nkaba member wa parliament kandi ninkikirizana nebyarigiremu kandi nabwendo hopeful nikiragamba guhare fumu y'abanyankore nubagira ngo takuhirebera kubikire so we are hopeful esha yona rahanganija kushikiriza kiyabira tebekanise nimbatangira program yeji kandi nimbashaba mureke turizane kandi muteja amatu murebe turabase kubana tugamba ebikwaterine n'obugabe enkora n'enteekateeka omukazi wa Uganda omukazi w'ihanga yona globally omukazi abukuba omukazi niwayemerize w'ihanga ogisireho n'omushiisha okay nabagira ngo wakwataraho omukazi noba wayamba family noba wayamba ihanga abukuba abakazi nibakora cyangwa munongo kubangira amaka gaitu na no kubangira ihanga ritu nyirafutandika na kantanje niwe engineer Juliet mukana muronda karuru bimwe ahariye ibyo nimanye bimwe numuraganisa abakazi umwe muronda karuru no kureba ngo babaje mwabatungura obwe mukuraganisa kumukuza kwatanisa na government oborya uko bashakira mukagira iki mwabajaburira yuko mu parliament mukagamba mukatungura abakazi entekateka nyingi zikozerwe government ejirizi huyakore kuyakoroko baitu tushine muna nabakiriyo no basabaza ekizibu kiringahi aza abampurikize nandaka bagambire ngo nanye kabanyesimbireho general elections mugenzi wanje kandi menta akaba yesimbiro primaries wakagarikira primaries so nyoni jandi independent throughout just general elections katandukori or independent or independent exactly because I have an independent mind so kesimba honko mchara kazi okwebembera abakyala bitu aba Uganda konka ndabira omuntu nga mu district yesi yanje akaruru twabona konka hasigarayo kaki akabuzireho ngo tushisiye akaratwara mu parliament top up tabaraho top up kandi nyewe byasha tunagumwe tinkira kubigambaho okwerije nkwe turagitahemu so omuganira n'abakyala aha ntekateka ningasha binte bitanye twenda kubashakira eco kubanza nyonka bambagambira ngo ninyenda kubatangariza cumwe ahariye byo already biriyo ninkiriza ngo government egerzeho yihaya abakazi kandi nangwa na hatene byinje biriye habwa abakazi konka abinja bitu abakiremerwa kushikahoje obunde binte byo tubakabirebera mwene cyanje kikaba kiye cyo kubatangariza nkabereka nice kiriyo hariye sente of ministries tarukushana nangwa no ministry of gender hariyo sente zitu nk'abakazi konka abakazi bamwe tubari kumanya kugira ki okubaraziheyo tibine misingo yo kuzihayo nangwa tubari kumanya eco kuzukozesa abaheza kuzihayo nangwa ne sente ezo abamwe nibazireba nkanyinji konka nince so ngamba nti kunashikireyo nangwa na hatu kurabiro omukutogu no kugira ngo abacyara tongere kubashomesa eze sente nibaziyankahe nibazihayo nibabasa bata kubona umusingo gwo kukozesa kuzihayo kandi nibabasa bata no kuzikozesa je so ecyanje cyo kugira ngo emwe biruho konga turi kumanya ibigizere ki ahibiri ningasho turi kwamanya turi kumanya kucemeye kubyihayo eco nkabanci no program lene kindi no kugira ngo hari ikindi turi kweta leadership and political representation nko kuwagamba government ekatuteraho affirmative action district no mwa kugira mutana mutekwa kubona umugira ki
omukyara akabebembera konka ko urukwishoka za ntungamo itwe tukabaga natana azindi tune bamemba ba parliament mukaga bashatu n'abagazi bashatu n'abashije so shanga ngo tutandikire no kutaha mu constitution mu constituencies kandi hatukuturkuzo mu constituencies kimansangu ako kacha kubaye batubegire aka one city kutushira mu parliament twayereka ihanga ryitu nensi yitu ngo mucara nakora ki nabaza mwenu batandukana no kutuhereza kiriya ecyo babikire kandi hatoshanga ngo by representation omucara yeyonjire kushika higuru oreba ngo vice president and other cabinet positions turiyo twatara kimwe kandi nangwa ntuzikozesa kurungi ecyo ninjese misanko mukazi turukuzo mukushoma namoreba ngo omu decades encheho ningashi omyaka 10 no kushobame yona yone yitutira amabega ekuratine oreba ngo mukazi ayizire nargayo kurabiro mu primary secondary both one A level na university primary abishi obwiro kubira kubana bishohora nyo shitama mpurikiriza obundi mbe wakinga konkani bajangu abishi bija basingira bagira ki abasigaza O level ekintu ndiko kigumire nkibo enyuma koko shanga ngo abishi basinga mu CRE basinga ebyedin hamwe no jungu konko bwa hatiya no hura no biology physics twakozire abakazi bari bakora ki mbagaruka higuru ko kureba ombakazi abahigura buturu kureberaho ba engineer baci ko kwisho kareba hato mu graduation ziriyo nizija abakazi nibinji mazo mu science courses echo kumansangu itwe ngabakazi mu kushoma ntweyongera we are taking bigger steps ntugaruka higuru mnonga konka nabwe korugaruka wareba some parts of the country oshanga ngo tukinemo buzubu twinema abishiki bitu abaruko rwo mashomero bakiri bato ahabo kugirenda bakiri bato twinema abishiki bitu abaruko rwo mashomero bakiri bato ahabwe nshonga z'abakazi kushanga ngo tubine bikozesa ebishikire ebasheme kwano bakozesa kandi twinema abishiki nabo abaruko rugamo ahabo kuba abazire ninga societies nizibajema okushwerwa bataka kuzire ushanga ngo baremwa okukika hariye byo bashima kubana bahikaho so ibyo byona nebizibe byorekerira umwana wo mushiki ibyo nebizibu ebyorekerira umwana wo mushonga hariya naho nakwereka ngo tukiriyo ntwara ki naho mukiriyo no murwana amashija yo turwana amashija nangwa amakazi turwana amakazi yaho kamana ngo mukazi niminji munonga okureba ngo twahika higuru no buturabe tukineme byo bice ebiri kututeganusa arho ekindi turi kweta legal reforms and social protection aho kushanga ngo enshonga z'amateka no kubaho mbantu abakazi turututa ko rukuzo mu mateka hariyo domestic violence ngashingwana rwano zo mu maka obunabire ndi intungamo ni ndonda karuru ningashera kagambira abantu binji ti itwe nk'abakazi nturra habwe enshonga z'amaka kunkuma umushisha atirwe omushija na wariyo narra ahabwe nshonga z'amagera ki z'amaka so nimbagambira ngo hati domestic violence turiyo turwana kurangu yargamu konka kandi nshoberi turiyo tukora nerga ombashija ombakazi kuterwa nezo ombashija kuterwa so naho turiyo turwana kandi n'abashana bo bataterwa yes nyowe ndiyo nindwana nangwa ngerzeho hati ntandikireho n'ibintu byaje bikorampora ibyo kurengu omukazi hatatirwe n'umushisha ati yaterwa turwanira obusinge bw'amaka turengo enshongezo zargaho rero kubira kuba birugireho tubwine obusinge tubwine ki tushomere abakazi tumanyireho kuya sente tuzihireyo tukatasiye ibintu byitu ntujya kumana turwana mpora nyowe nindeba ngo turiyo ntihika turikwenda kusika kandi abashija ntubasimo kutusapotinga natwo twashikiriye turinimo okay yabare mnonga honorable Juliet Chinja mutema nizine ryo kare hikwisa karuru ati iwari na tureba nshonga ezentunguka abakazi nico kurebera atwanogama mukazi tokare kayo mwana wo mushiki tokare kayiki mwene nemihondano nayo neteganise ntunguka so amakaga gataterire n'intunguka tekaba mu mazima so honorable Gloria intekateka za government ni nyingi z'abakazi bakwasa kurabera mu kutunga sente ya mu manyaguro manya PDM manya wa ebyona intekateke zona ziroho
kandi manya obwabe noronda karuru kandi kuratara munonga nibyo bimwe bwaye nogambira abantu ngunka wazo uta abwamemba wa parliament bwantungamo noja kureba ngo ezinte kateka za government zona bakazi bazejundaramu kandi babasa kugira ikibazi hamwe tekatekezi nizo ziha kandi n'ibintu ki ebiremeise abakaza bamwe okushanga ngo na hati bakiriyo nibetomboyita abakaza bamwe nibacetomboyita ekizibu kiringaye iyo bari mutebekaniza program abakutureba aha mwibe babasa kutubagitaho ndi kama yanjye Glorious kandi nindgantungamo kandi muhumuriza kandi kada wa NRM munonga ekyo nantakabura kukigitaho abo kuba NRM niyo nkurize na hati nkigiro nina itwa bugine one time okwe tukaturi hikwitana no studio no kibujwa ekonka hata mu happy ngo karaga yo kuri aren hatwa turiyo nditebo mugore so teka za government no kutungura kw'abakazi Uganda tiyo yakutandikire kukatandikira at a global level obwo abantu bashitamo mu conference bakagira ngo reka batungure omutindo gw'abakazi kwenda ngo babinganise n'abashije ahanyuma yo kureba ngo abakazi bakabagumire nyuma bakaba batari kushoma bakaba bari abo kuterwa bakaba bari abo kusiba mu kiyungu batekere bene bashitama abanyabwenge bagira ngo umukazi ntubasa kumwihayo tutoko akija akazo misho tukatamburira hamwe nkihanga nka society ni mu mwaka gwa 1997 hakabaho convention on elimination of discrimination against women bageta SIDO so eje kabegenderirwe kwihaho obutari buringaniza ubwo burya hagati y'abakazi na nabashija then nabana nanga ko kwikatongera muna naba disability because ko kuba no tware nshonga z'abakazi ozitwara muna neza abana ozitwara muneza disability okwenda ambere yabo yes okwenda kugira ngo otunje equality yabona nko ku SDGs zitu ziri kukigamba equality for all. When Uganda nayo of course take kutura mu Ireland naye kane tekwa kuchadoptinga ekirete ekiteko mu ihangomu etandike kutekaho entebe kanisa nengashe ntekateka yo kureba ngo muntu obuba kweta mukazi no mwana w'umushiki nabo abantu abinoburema bwabo ha mubiri babasa kurgaye bakatunguka bakatandika kutamburira hamwe kurgobwo bataho programs nyinje zigenzere nizibaho icyo kubanza bakabanza bareta kwenda ngo batungure ebyo kushoma kw'abakazi bataho affirmative action barukorabera omubyo bwegese omukazi akibana mwana w'umushiki kibanaza university bagira 1.5 eziba mongereraho ngo nawe akacinga up nabojo abo kube namba yabojo niyo yabire bari nyingi na programs ezindi zo kuhereza sente zo kubahereza representation ngo a third committee zono baneze cyaro baneziha a third ninga shimwe cyakashatu cyabo bashemerire kuba bari y'abakazi indeed icyo cyakivingire inamba y'abakazi eyijwiri in at all fronts sometimes abamwe nimpoda bakugira ngo abakazi hata ba representing munonga babire binje na affirmative action age bayenda bagiyeho hata batandike competinga n'abashije marache kuturyaho nk'ingamba tikwekerabe abo kuba tinkuteka ngo nico kigendererwa cyitwa abakazi itabakazi by the way nitukunda okutamburira hamwe tukunda kureka omuntu enyuma when programs ezo giserewe zo kuhereza abantu sente youth livelihood erimu abakazi young women UWEP erimu sente z'abakazi
the parish development model actually abinji beneficiaries abinji n'abakazi kandi ko kuzakoreba program ya parish model noreba ngo beneficiaries abinji over 75% nibaba bari abakazi and indeed abakazi bagerezeho gukora kintu cyango mnonga kandi abantu bazikozesage no kukira abashije yes abakazi ashije abinji zikatufaho kare mushija kwa kuzikwata wamanya ngo tutwakiye ebizubiye byerizo byakonka nyenda kusima abakazi babasize kukozesa je sente za parish development model nimbareba ntire nimbareba omukyaro omukazi mbamuhereza miliyoni emwe agenda pangisa kwita kariyo kuhinga ahingamwe bihimba asharure nshaho 20 so nikibani kimanyisa ngo omukazi ogwe targarukanyuma nangwa ino omukazi onabe ninkwatara mwana we hati kwa hina arigero mukaruru umwana yashangwa naza university hati nabo kandi bakamutekinga over ndukureba ngo tariho kintu cyo nabo kuba mukazi akandeberaho yanyegaho bwenge hati ariyo nashashurira umwana we namushashurira civil engineering aharka haya n'abandi bingi abuntwire nindeba mwe n'abakazi abaryo kwetheya nimbahereze muri byanyu abakazi ju women ju abakaze muri byanyu abasize kwese sente za parish development model kandi echo tutukashitwara for granted nutekwa kusima president Yoweri Kaguta Museveni abo kugira nteka ye nungi nambwe n'abantu abo kubana benda kuzambaza nteka ya president nyoni bansasa abo kubana bantu benda kuzambaza ito abakazi konkito nk'abakazi tukuza kucikiriza ahabwo kubana tumanya yiturigire mwene byona bibireho hariho of course bitaka kozuru ho kuzo mwihanga nkeri ya Kenya ushanga kandi babakazi baryarengurwa mani bata nibe emphasizing no manyazi procurement government procurement zone zikubana zikorwa nubateka ku reserving aho 30% zo kuhereza abakazi and youth nobu wakora ki obani big obani small no teko ku reserving aho 30% ejo procurement mukagirekera abakazi hayo I wish nkamu Uganda nito tukadopting echo kintu sacha tukatandika competing n'abashije ombintu byesente because nbantu mamanya ngu financially tutukuza competing n'abashije tukabasa mwamaka nutubana twendana no kwaturwaho tukateka mu sente nje konka tukagire sente zituyihamu procurement sezo echo nicho Kenya ekiri kutusingaho dene sente zabo za uwezo bine sente za bakweta uwezo fund nayo kureba umukazi wa hasi mnonga ogeragera nisenezito eze za wepo zinaneze sente za grow ezukutwarwa bakaza babire established business hataba esente za uwezo fund kandi yo target yazo umukazi owahasi bajuwakari abo kwata kace konka bakabasa kugira icyo bakoraho cyango so mwe no oringa kugira ngo negenshaho nayo twagitaho mu Uganda tukagikopa Kenya tubasitine nshonga perfect hata yonka tandika kubireba yo nabe ninchikora na parliament tukukira kuza Kenya tukarebe nkora yabo no byakuba hati nkiyangerwa kweta Ghana tigina affirmative action ngebyo kugira ngo omukazi oza ku representing echange eki district ejona twajukano tibine ebyo abakazi bona mbesimba n'abashija bakompitinga bazo mukaruru babatera basinga kandi cyasingirewe kunshemeza no bareba ati na affirmative action bine over 40% y'abakazi echo ni parliament echo ni abashija nkamushanju city na ruwa city oguru young girl akasinjira muno wabarumene shati intunga moto kureba nabwe aha abanyishengero mukaga ari abakazi bashatu n'abashije bashatu hato cyo nikibana kimanyisa ngo community eri empowered community tekereba constituency yo mushije kare mukazi kuyaba jati ninza kwesimba constituency nguija kwesimba mu constituency y'abashije gariko wanya bakazi I'm now happy
ngo icyo kiryo nikigenda nikiregaho completely abantu nibetegereza ngo eje constituency neyesimbwamo omukazi neyesimbwamo omushaija konka district tekwesimbwamo omukazi mbwene ekyo abantu bakikwasire nangwa tukageraho ebizibu n'abantu abamwe aba Honorable Rwakimaru yabayesimbe n'abakabashara umwo mu kibano mugamba bagira ngo hatimwe mwaza kutahirira entebe zitu ogezaho kumushobora ngo eje entebe tiyo mushaija eje entebe n'eyabantu bona ni constituency buri umwe nawe sabye simba hatabamwe benda kukwata kubi konkani nsima kushanga ngo abantu bakagezaho bacetegereza kandi aho turaze kwiziramo umwe tuza kushanga ebintu abantu babyetegereze byo kuza kutudiscriminatinga kutusindi kisobuti ngaba n'abakazi n'abakazi n'abashija ibintu bizakuba nabwe no bucako bakitiyo abakazi nimuguma mwinama naho kuba omukazi w'icyo kwanza cyabibona n'umutezi w'akaruru yakaraganisa nakakwereza atito abashija no matu ino kutwabuze buzirimo abamwe tubafutera akaruru umwe yanakujya ati njaka kwereza izoba ryo kakwereza sibo mwasinzire abara no kwijaja ati niho nayebwa so mwe ntwine bizu byingi aza surprisingly omukazi kwa kuba yesimbere n'abashija ubwiro bwinja abakazi oshanga nubo bakwakanisa mutayiwe nguturakamwe abakazi yes bavuga ngo ito nterezo omushija tukamukazi omushija yayesimba mu ntebe y'abashija so ntuza kwereza so twine umurimo muhango kuguma tushomesa abantu nitugamba nabo mpaka abantu ahibarije kukichengera bakacyetegereza je bakamanya ngo eje ntebe nitwe tuguma tutekwa kwerwanirira nk'abakazi omukazi yaba ariyo mu misho niwe nimba ntine kimferirwe n'omushija yaba ariyo mu misho ari gukora emirimo yitu nanye nimba ntine kimferirwe arikushagika omukazi exactly yebere munonga Honorable Juliet ariho entekateka nyingi Honorable yagamba aho zimwari ezo yagamba parish development model yagamba guro yo emerire tako abantu bingi bagihurira ne abakazi abahiguru ninge yabahanzi eji program ya grow eri under Ministry of Gender Labour and Social Development esente ezo okuzihayo n'omukyara ekyo kubanza uri mu myaka eligo emyaka 18 agarra higuru ekya kabiri osheme kuba ine hakantu akotandikireho bija bakarambura nango katereza mebishani karya kawe okacho mbuche bwako nizo sente zibari kuhereza so taro ekyo kugira ngo nako muhango nako muche nako shomire ningachi zirya district ziriya district sente z'abacyare nyinji actually nibaziho mu district apart from ezi zitu ziri kushuma ahacyare za parish development model kureka iwo mucyara ekindi kuhaburaho no kugira ngo tandika kake ko kworekeraho tera GC yo butunda ninge miyembe Brenda hati bakazitera ziri hanze bitware 5 ugura yo fruits 10 notandikiraho tanditse cyabiri akasente kace runda henkoko jera hakasarun kawe rero ije oza district oyereke byoyine nibija kuyamba kugira ngo akasenta ako ukabone kandi akasenta ako abacyara bindi kindi kubakunda hori kabona akakozesa ahabwo kuba indeed Honorable Miriam Matembe omyaka yenyuma kagambo ho yagira ngo rahanga kuyahanjire enyamishwa zona ticamkoraje yahurira hinaki yasigaye yakateka umushije kuyashitamira yabiranze yatwonka tunashemererwa je hinako nasigaye yarundane byenyamishwa ibyo mushija yagitaho nakariya kuyasije yakateka muri twabakazi so idwe mukazi nimanya ngo ori kwata kasente akakozesa niyo wachigambire ngo ukora kwata jo mukazi ninga kora kurebera umukazi kora kushomesa umukazi kori kuzo mukazi oba wakuzo mwana we wakuzeka wakuzo Ruganda wakuza community yona so abacyara abashija nimbahiga kwatanisa no mukazi kandi yamba umukazi omushagice omutereho kace konko kateko mazina ge ahabo kubana ija koso amazina ge kuri yakwihaya kasente ka registering omazina go mucyara zayo ija ha districts
orebe secretary z'abakuba bariho bakuyambe ufuna akasente ako akagrow interest yako nebera ince munonga kandi abacyara nimbahiga turekeraho kutina roni naba nabagambire ngo ebinte mwe biriyo konka sitori kubimanya no buturi kubimanya twine misingo ntubyeganya ka interest aho rarebo center rumu interest ince ningashobora kuteka amakasente kace rwiheyo urukozese taya kabo sigaza kawe rero kurakorane nyencha karine ija kuba nunji noja kujesimsa umwana umwishoma umwana umwishi yetwazeje nyencha kare yawe niwe nija konke ya chindi ya mutama noja kuba noshika chindi ya mutama ya honorable chindi ya mutama Juliet kandi engineer utendekirwe uri engineer w'amashanyarazi so no 3 phase amashanyarazi ine mingi so iwari na tureba nshongeze kwatirina na intekateka za government na no kuzitungwira mu kazi ninga ahibukuburamu abahondebo wabahurira abantu bargo mu district yantungamo kandi bamwari abo abayino baronda akaruru akoko batwaro mu ishengero no muntu nabanza n'ikitekateko kiza bugiye kitekateko hatere areba abantu abakukiza iraka na n'ubushoborozi na n'ubumanzi hatarga yagira ati nanyoka kanze yunkikira abantu aba so mwari yebe bari no bagamba nibyo babembagambara n'abantu bantungamo bakugezeho ko bahabarana okubashaho bushagiki kuba basa kubakikira parliament enshonga ya parish development model abakaza none beha sente za gronkezo na nahandi abakazi bihire sente bayitungura kandi ayibataka basize aho naho hakire ikizibu cy'amana hari abataka basize abakirwa kwanso arona ngunda yagizire ngo aroho abakazi babiri ari abakazi nkimwe dena aroho abakazi nkamawe ari kuri yansi kuri so ngara abakazi babiri so tukineho gap y'abakazi araha abakazi ubwo so ryana asa kwijagira ati noreba tune vice president tune prime minister tune abakazi bakwembera bitongore bya government tune abakazi bakukikirira konka wakwata member wa parliament omukazi wa district okakwata noryo mukazi ariyo ati tugira umukwa mushanjo gwa ariyo naza ariyo na atemere kitemeke na anda kubyaro buro ngwareho intanso yamani hati ejo gap twaza kugimara utsta omudakikemwe twanze tuhumure mukakede ntuje kwantu twaza kugimara utsta omudakikemwe gapejerho ejo kubanza ninyenda kumanyisa umunya Uganda iwo mpurikirize kandi urukundeba ngo ejo gap ter mu mukazi wenka naha mushijero wareba speaker witu na president ukishoka garuko kareba abashija bari abenyuma nayo gapejireki ero sonyo nkabire njangu tugamba ha gap eri ombantu bitu abanya Uganda omunya Uganda ndije nshomere nyino murumo nyino kunyemerire no munya Uganda ndukobe konko bikiriye cy'abakazi munchirize kigambe nti omucyara nko kunabagambara echo kubanza nyamushija we iwe shento iwe anko iwe munyanyazi owazira hiwayemerire iwe muramu wanje iwe mwami shajika omucyaro riya mukwatiriho mushomese ukwashimeye kubaho nangwa hari habahingwire imyaka yo kushoma konka mushitamise omugambiro kwashime koza kasenta ako nahabwenje ashime kugera kashaho akeye kandi wo mucyara kazi ikirizo hurre ukoshime kugera kashaho kawe ukoshemerire kugire binte biwaye korra rero bitandike mpora rero hari yogo mwana wakira umuto mwishu wawe omukwatirre okurenga nchakareti yabankiwe echo nyonche chindu kubagambira ngo obundi gapu tori kujimaraho hatiya hatitindu kushana mawe na mawe tari kushana nyina mwene turebe ngo generation zeziri kwija echa kusigire omwana wawe akibone rero tugume tubyiyeho mpora konke cyo twabantu cikore no mwana wo mwojo ahabo kubanyo ni nkigamba ntine sho ngo bwambwenu itwabitwihireyo turwanire munonga twahurikirize bihabiro turiyo nturgayo ntuterera na nejo gap eruhu na nomba shijero konka hati twomba kazi turiyo ntugezaho kuji
kugikurozinga kana hatu nore turi turwana kugikurozinga we no mwana wo mwojo nawe kumuri kumwe mutamurwanireho ko kunkuza je ngacindye ha mutima nkangambira abantu ngo ko kunkuza je ngacindye ha mutima ncyagane mbura musigazo wanshera ahubwo ko musigazo tumukosereki tumukwasira so nyo nimba shaba omukurozinga gapu ha mukazo murungi na no umukazo wo mucyaro naneyo musigazo tugire tugikwateho umusigaza ashome umusigaza akore akasenta ako kaba kariyo government eri kamara nyo eri kasya nimpiga government n'umusigaza ukamutereho echo kutushomeso cyumushomese nchakare twena tukure hamwe nabandi kindi ha mutima ryo mu parliament benye no mushijo kubasa kuba executive director CEO somewhere managing director somewhere tukore meeting of the mind rero tukure kurunji. Okay. Ntujja akahumuro ntujja ku katunga amhera aho twaheza kusibura reka tugumizemo. Honorable Gloria, government nko muramagwito kugamba nebye kozere konka ine bicyangiri wawagizire ngo ezimante kateka kuwagire Kenya washanga ngo uwezo washanga ngo intekatekejo negendera kimwe ha muntu wo hansi uko haza cyakushemeza munonga kunga kikabeyireho umwe umuntu wo hansi ugwe nico nanagambire ngo itwita abashije bumwe nangura nabakaza bamwe ba hati nka wayemereza member wa parliament wishwe ko banimbarara state obanimbarara district obanintungamo ukamwemereza je hari ukajoti abakazi bo muri intungamo ni mu muterera ina noreba ngo hari intanso yamani ukoriya nasagurwa yajya mugo ni member wa parliament uriya nasagurwa yajya no mwebembezi konkana bwe no reba ngo ni intanso yamani nka wabagero mwijeni yenda ko babugana haba kazi bantungamo ubana hagomborora ubana hamuruka hazo nobu nakure timwe nkabemereza hariya ari intanso yamani so icyo nkibanci mayisangu hakiriyo ubukine kurwanisibwa hato bwe twaza kubumara yetuta ebare mutebukanisa program icyo gamba ni nkwetegereza je habo kubanyo wenkazo mu byaro ninjango mbabe besi imbere bona ntungamo ninye nasinjire yo kutambara kuzo mu byaro kandi cyabene kintu arayo no kubumanya ebyaro byitu byemerire bita ubwo sininzarwa ntungamo ndgo mu cyaro kimwe kiba kweta Butega konka nkabanta kumanya ebyare binde bitamperire ebyo mu district yona district ya Ntungamo nemwe ha district Sempango Murenge Rwizobo so nebyaro 13 so nikibandi kimansanga byaro 13 tinkabika mbyona konka nkagezaho nko muntu wabe nayendo bwebembezi kandi umuntu wabiratambuire amahanga minjo mu East Africa no kweyongerayo na heri ya Africa nashanga ngo mwebembezi waza kwebembera aje abantu bawo noteka kuba numanye kibari shemere kubamanya noteka kuba no bamanya aho rukushanga mwebembezi ari nka miles 10 kurgaha abantu baba kwebembera nyanda kubagambira ngo tine kinte cyakubasa kubakora so kuwatambuira ko mbyaro washanga embera ni urugendo rukikiri embera nimbi umukazi wa hasi nabana yindo umuntu rukumanya kandi ndi kunabire mbagambira ureba abantu bageze aho ku understanding kandi nabantu bakabagerezeho no kumpakarura na hati hinabakira kwefuza ngo abonye batarampire kare okay ine mitware 3 nakashanje n'ubundo bugwa mitware 3 kanana na something there so okazayo wabareba wajoti nyona nakarire nimbatera ho mucucu actually nyone nyenda kugambira ngo byare bitwine every deep mnongana no kunabenza yonka barebe mbera zibarumu nkagira ntuno mwetago mwebembezi atakurga Kampala kija kunu umutarukhura radio umutarukuza kureba TikTok mu trading centers numbano mwetago muntu rukumanya bizo byane aho rukushaga umuntu are detached completely atakumanya bikufaha abantu ubwo mwebembezi tinkuhamya muhine cyari kwija kugitaho number 2 abantu tuntunga muyonga nawe nabire bindi byona nawe nabire ninza turyo mu karuru ka president
inaito abire tuhika ukashanga ngo abantu bajya mutuba kwenda kuterera omuntu ushomere uyine sente abantu bahika bazamwe ikintu kiba kwete kitima baterera omuntu wabo bayembarebo mucyara shomere hwine senior 6 ninga shi equivalent nko kubiya nko kugamba bamuterera karuru kunka twiraho bayenda kuterera kushanabo atwiraha cyaro nyenda kugambira ntompurikizi ngo mwebembezi n'urukwebembera abantu wowe kujya ngo uze kuterera omuntu wo twire na wa LC1 nikibani kimanyisa ngaho kushaka atakuza kuhabona n'abari kuza kushaka nabo takuza kubabona yayi parliament yaza kuyijuka ngo ayine kubana yebembera abantu nikiza kumutwara ubwire habo kubana bona aza kubana yereba yekizire bamuhe ikintu kimurengere yahikamu yajyate atkunka kandi atogu rero ninyesha ati nanye mazima nindiga tinkwenda gamba byaro by'abantu amubatakaje nakozesa ebyaro byabo ati of course niba abatezi bakaruru haro bako baryaho bakajya mwipe hinaho nashangire baterire member wa parliament mazima kuba muhiro muzindaro ngwaze kwe yanjura president nacho kikaya kimugumira so ogu muntu tindu kuteka ngo omumyaka etaneje naija kugira kiyashakirayo kandi tinyine newe byo kugira ngo member wa parliament ukora umunshaho yawe ijo gire ki watugura ebyo tibu sustainable nebyo bikoreta bebe member wa parliament ozo mu government babantu bakora budget ni worebe kibato mu budget ogiroti nyinisho mero ryanje kahenje primary school nyinisho mero ryanje riri nyakera primary school rero kubi bwene kumwaka kutwongeraho akasenta kandi kakagenda mukatwereza nka 800 million ito tukazito mu district tukazidistributing rero abazira batwire nibazamu omukushonda akasente kace no manyeri genda abo kugira ngo abebembeza bo kugambira ebintu ebihango nabo bakaba bace so mbana bazire na head teachers nubakireba ngo gukora fundraising yo kuteka itafari rumwe abiri nacho baba nico bakora haza baziro shanga banyirwamo akasenta ko yakubemba gure kitabo baza kateka fundraising so ebe byona nabana beretwa ngo mwebembezo gutwatiro misho kandi hari kurebana ho taringwa because ni nkante ngira kwereza abantu scenario nto mwebembeze ntatu mwaza kunto misho ngwe ninye mwaza kwereza ubwebembeze mbwene omwanto misho nyenda kubabera misho omwanto misho nyenda kubabera iraka omwanto misho nyenda kubarebera himutaro kureba abo kuba ebwe nico mwebembeza shemeye kuba nakora ko kugira mwebembezi mwamuto misho nawe yagumana aranze nyuma mwagira mwebembezi mukamujyango waze kubagambira nebiyahika yakagamba tumukubireba hato bwe ntahabaho buremeza kandi nyenda kugambira ngo omyaka etaneje aba batire yo nibo baragaruke bakabeyihirayo abo kwambaza kurebe kibaye baterireyo nakahehe kare kubagizire kabura mu omugasho so mbwenu bakore munonga batakabu batekwa kora munonga waba noza kurondera umwana maka wowe no mwana wawe orukuza kutuma member wawe wa parliament no manya kama yanja ture nakora na parliament yatambwira ihanga yatambura aheri ihanga at least nyina ho kwikira aho kuza kutuma kajanye no mwana wanje yanaza kora interviews of course byarigenda no bimanya mbwena ni nkushaba gero kuwa mungera nanye ninteye kucheka ngo musumi yanje nishange nyine mwe namba yo muntu unanatera arkwasa kumukwataro gambaro umutera hazanye no mwana wanje mbamweta atanati yaragakora interviews mbwenu ugire ki wankoreraho yebare munonga honorable Gloria kama yanji twasigaze dakike mwe tukahendera tukarga honorable chindia mutima Juliet niyo tendekirwa turimo tuhendanira kwereza second zinje munonga osiburo gwari yonatoreba mwe bare munonga abo sibire nabo program age kandi ni wosibire no tureba
koko bakugambira kingiha mutima Juliet engineer w'amashanyarazi kandi owayehireyo okunda kujekera ihangeri on parliament nyewe ningumiza muni ndero muranga icyo kubanza government ntudisima tutine bugaciro ahabo kutiha yitwe nk'abishi ningasha abakazi ubure ntwagira hitwahika ningumiza muni ngutera ndikugira ngo iwe omukazi owenyuma horikiriza shoma gira ko wateka omushaho omushija niwe kora nicyo kimwe gira ko wagira omushaho konka kandi oyambe n'omukazi wawe okugira iki yagira omushaho ye nabamami itwe banyanya zitwe tube niko twabagira owahereze kushoma ningasho wagira omyaka etari yo kushoma then iwe mwishyo muto omuziri we nayo mwana wo mwishyo muto mukwatireho utamujemo kushwerwa kiri yo mwana muyamba kugira ibyashemeye kugera kurengo yaguma mu ishomero muherezo bwenge na support eyashemerire okureba ngo umwana witu yaguma mu ishomero mwebare mnonga nigenda ko bebaza mwebare kwija mukombe kihanga ryanyu kuba no ndagamba seconds yakwa nturga yebare ndukuhendera nyanda kubasima ba studio kandi nkebizibe bitwire ntutunga nkabakazi tebikuza kumarwaho affirmative action yonka konkana biza kumarwaho okwatanisa kwitu nkabakazi abebembezi bita butwatiro misho na munonga abebembeza abakazi kugarike nyuma bakabana bo babe byo kurebera konka okushanga twaterero mwebembezi takumanyori yo muntu ori nyuma ruyare hariho buzubu bw'amani kandi nimbashaba kucyakubanike basika abebembeza bitu no bakazi n'abashije mazima mureke tukwatereho mwana wihanga bukuba nyencha kare nitwenda ngwebe nungi aha bantu mutwebembera tinkwenda ayitushangira abantu tube no twagaruka tukabashanga rero bakagaruka baza kusibana batwirukangaho kuterera karuru no omuntu koro itwira inabantu timu yawe y'abantu bashomere jirabu wakwatara nyencha kare wa norunda kanda karuru abandi bagire kiba kureberaho abagire hati nyowogu nkamurondera karuru hati ndiyambwe nanye ninteko kuteka yamani mingi kugira ngo nyino unaza kurondera karuru so mwe nimbasima mwebare mnonga president Museveni yebare kwataraho yebare kunda n'abacara amina yebare munonga twasa kweyongerayo bitengenda kubebaza nyenda kwebaza honorable Glorious Kamayanja nyenda kwebaza amwena na honorable Juliet achindya mutima ababakamba ronda karuro muri ntungamo kandi tubabasa kurabamu bita abantu bakabakunda mbwenu enshonga zo mukazi nizo twebembeza kandi government ine entekateka nyingi ezetireho okugira ngo mukazi yakwaturwaho ditogoro makinya bemwa entekateka ejo hangarinde